Halo, sekarang kami lagi buka daging hasil memasak tadi. Kalian bisa lihat di situ. Pork. Ya, harus kita potong kecil-kecil. Kecil-kecil. Ya. Sebentar, ini. Oh, ya. Jangan. Tapi potong begini. Ini ikannya. Yoi. Bukannya YouTube. Bisa lihat hasil luar biasa. Bagi kalian mahasiswa di Jogja, khususnya orang Papua, lihat ini. Kalau kalian rindu Papua, ingat Sokong. Hasil akhir dari hasil apa kan? Akhir dari batu bakar. Ya, batu bakar. Nanti kalian lihat lagi yang apa namanya itu? You can see the difference is clear. The mix is so perfect. Gampang caranya yang kalian sudah lihat tadi. Yang penting menikmati jalan. ini lemak babinya. Kalau makan ini kita teman-teman, saya kurus jadi makan. Atau punya adik. Dulu saat ini masih ada hubungan darah dengan Atam. Saya Atam ini kembaran dari pas lahir Atam. Saya tertukar. Saya bukan tertukar sih. Dokternya menukarkan. Dokternya ambil anaknya, dia buang ke Flores. Sebenarnya saya Atam. Yo man. Asyik. Tadi kita lihat English. babi, sekarang hasil ayamnya. This is lovo chicken. Bahasa umumnya lovo chicken. Bisa lihat kulitnya sudah menjadi terbakar dan coba kita buka dulu. Wow. Amazing bro. Coba lihat dulu ini. Anunya ini. This is I forgot the name of this. Hey buddy, what's the name of this? I don't know. You like this? Lips. Kaidu. His favorite part is this part. This is name is Kidu. The cocktail. He really loves the cocktail. So now you can see the final product of cooking today. Babes, kamu. Yes, now we are really starving. This is a head. In Indonesia, in here, in Berbau, kami juga bakar kepalanya Dengan kaki. Check right. Ya. Iya. Pegang itu juga. This is ceker ayam. You want to cakap? Yeah. This is like this. You open it like this and you like that. This is my name in this district, Manufai. Manufai. Yeah, open.
yang dinamakan Ini dinamakan kulit ayam. kalau ada bulu di sini pas. Mantap. Ayo makan. Ayo makan kulitnya. Saya lihat. Chicken, si chickennya. Chicken fire. Chicken fire. Salah satu lagi apa kami masak hari ini terbuat dari daun talas. Barusan saya tahu orang di sini tidak makan daun. Ya karena kata lah. Oh, Iya, apa ya? campuran santan. Anunya bawang bombay. apa lagi? Kalau dalam bahasa santan apa itu? Dalam bahasa Fiji-nya palusan. Palusan. Ya sebagai Teksturnya sayur dalam acara memasak ini. Hope you like it. Oke. mana tuh? Kumaladi. Benar-benar ditimpa sekalian semua. Iya. Memang kamu harus paksa kami makan bagaimana? Ini makanan tradisional mereka punya. Makanan tradisional mereka punya. Itu Timor Leste mana? Bukan Fiji. Negara lain lagi. Okay. I think that's it for today. The cooking for today, February. Acara ini khusus untuk Tahun 2019. bulan baru So happy Valentine to all your Valentine out there. Kami jomblo semua di sini. Tidak ada orang Jomblo ditinggal mati. ya. So we wish you a very happy Valentine Day. Thank you. Jangan lupa subscribe ke Kaido. orang punya Kaido channel. Kaido channel And Soko channel. so that leave your comments or what other video you like us to do. Thank you. Peace, mole obrigado, terima kasih, matur nuwun. Friends and families, come and witness another new month, February. We thank you for the love and the care you give to us in our individual lives. Some of us are students, some of us are working. We thank you for being with us today, and also remember our families back at homes, families that are around the world, that you may bless each and every one this afternoon. Also thank you, Father, for the food that we are about to have, we are about to share. Please bless this food and sweet we are about to receive. In no other name we pray, but in the Father's name we pray. Amen. Okay, sudah. Glenn.